Dagi Spah Tylli ki kali ki bedaya lingba kasurok light terwa haduk sobar syawalong bat maulong kila sakut ha kebenta banlet cho sobar namar ka jingkti kasurok kabelaja na ka jingjul uslap hakini kisngi baladem ha ka jing shisha kani kasurok ka dei ka blashna da kata ka German technology na kasurok man pendan kam da ka plastik hinde ka jing slaman pendep ya ka kala peloy kani kasurok ha kani kadur kumba kalong menta Ringkar ka jingkti bat tuai ka khendo chasurok dan sakitrok ket motion ki bakiu artet ki bawan na ki thain maulong walong barkani kalawan ra ka jing sakut kasurok hadu baki briu ki bapang bashitam kilama jing e bat so sat khait namar kani Kumbangi ru kita bar banyak kali ru la sinding e gen banyak ta namar ba surok kene ki siang ru bagi siang nak mau siang tang nak khendo sudah Jika jinjilu jenis khendo ru arput lai put ki ya thai khendo Kumbangi ki yat kali mentang la sinding e gen ya chakmat umlong chu ya chadin um lai chu la sakut ang ne Sementara sabalong perthai kumne lockdown tu umur kabam kadi ngim yo ni la jen jen jing e Subha bagi ne kasnong kathau ki arab ya aja ya khau ni imjang ne Sama kejenjar hingga abjing mari mungkin ki ngisem ki baharu tunne aja bakali ka kapsat kun kelar kemun jaba ka bani ingru ngam tip jaga e ngno ngno om nai kali he hadu ka kisro kali ri kejenjar banai penwan khata kapang hastam kanoi kali kanoi kejenjar Habala persang manwa jingtip na kitrai shrong gani gathan kilai thu bagani ka German company kalawan the khendo haubna leber mentakasnam bagala shuja la ka jano kumtu khlamwan mi shu nang ta ka jingkali ki bebon balang kalong kumnu kini ki trop ket mau ki yo banya hadu ka netali haba kadang dei ka por khangdam jo ka sarkar oi balak tu bate khandau fi tu bate khandau nang tu te gatu gadai ka baterai ka tu CCL Kompeni Hai ga siang bai dau khandau tu moro banta tu kena penai ta balak tu ping gam siang te la Jyndat TV nya la tho chu em le bon pa wen noi tu khandau ba khoi Nadu benai ki thet khandau tu do nai mat dan tau snam entau sen ho ki thet je mulai tu khandau tu kayak tu ban feeling yang tu khandau ban ta ai da simen dan sedong tam Hai kamu kamlong kam ke tai khandau ma ne kom ne han kom ne long kam tu no mentah lawan galiut mentah wa dai ban ai ban singram de tu khandau lakin no om barakai de Oh ya atlet barakai ya yu tu ki truk ban dibaya itu ki ba ni masa kon tu ki truk ki ba ken ni ba ki truk truk tu paket mau sen nak keket na bolong sama tisti na maulong tu lera seberni itu paket mau sen maulong Hai jadi supply seberni ki bun ha mo kita atli ra si ki ya truk Hai truk ya sausan kali itu Marni lah so engineer Hai ni lai keren bawa MLA bondong ya stepin engineer dan pak penkuat satu kendau Hai malah dalam penkuat kata polier kumete gajin blok kali kumete gajin split kali tu pelabuhan tu Hai ini pak penkuat tu kendau bu latih mencua tu sebab balas ni latih no okey kendau feeling tu dan kadang-kadang pak penkuat tu bagan wan biang tu ga sudah kabarin dengan bayi tu. Ta. Tu. Kau boleh tahu lah senang penkoi ni apa senang ni? Kerana selap tu tak? Tahu lah penkoi. Tu kan jeng sekol kendau ni kan dia nak kajengai kat nol kilometer dia kata jeng cek kendau. Nalar ut. Nalar ut tu jalan sabar. Ada okey walong ai. Kajengai faham ah. Wa omheng tu. Dan saya 1 kilometer